Kia ora no mai hikama, nau mai hoki mai ki tēnei kōpae, Toku Reo, Toku Ohooho. A production brought to you by Radio Ngati Porou. Now we're on to our third kiwaha. Tiro atu ki te taurekareka rā. Moumou te whiti o te rā ki runga iaia. Look at that scoundrel. The light of day is wasted on him. Me tiro atu tātou. Oh, what? Tērā atu ki te taurekareka rā, moumou te whiti o te rā ki runga iaia. Hei! Taurekareka, ke tere, haere ki ua. Ana. You go, Nan. Taurekareka is a Ngati word for scoundrel, or, as we might say today, waster. This kiwaha could be broken up into two parts. Tiro atu ki te taurekareka rā. Look at this waster. And moumou te whiti o te rā ki runga iaia. Waste the sun's time shining on him. Or in simpler terms, he's not worth the light of day. Or even simpler, waster. Let's let Nan show us once more how it's done. Oh, what? Tērā atu ki te taurekareka rā, moumou te whiti o te rā ki runga iaia. Hei! Taurekareka, ke tere, haere ki ua. Ana. So there you have it. Next time you see someone doing something pretty disgraceful, like Cain lazing around while his whānau do all the work, you might say, Tiro atu ki te taurekareka rā, moumou te whiti o te rā ki runga iaia. E rua ngā kiwaha e toi ana, nā reira e te ue kia mautonu mai kia Toku Reo, Toku Ohooho. Toku Reo.